Family ici citunganite tauni-ini ya Nanyuki na igatugwo na ndea iria itabanagio o mwaka ihinda-ini ta riri. Ikiendelea, Dalius amekuwa akijituma, although anakuwa akijituma kwa dreadlocks, lakini kwa ile mapato yake kidogo yenye anapata, pia sisi anashare na sisi na tunafurahia venye anashare na sisi. Changamoto si upitia kama wasichana hapa hivi, tunapitia hali ngumu, wengine wakati watu wanatuletea mambo mengi hata eleweki, wanatuzalisha na ni masoko na wanatuasha na watoto wanakupesa. Tupata mimba wanatuashilia. Atabania adieno aria maturaga moruraga tauni-ini ino maugite kuhe aruna ao thiguku ni njira imwe ya kumonia wendo. Hivi niliona wase huku nje, si kila mtu akona understanding the same. Understanding yao watu wa street ni different sana. Unakuta kuna msee kama wewe, unaangalia huyu mtu, unaona hana manguo, hana anything, hana family, hana nini. Lakini mimi nilikuwa vile niteseka kwa street, ndio ilibidi kwanza ikanifanya nikuwe venye niko. Moritie muingi kuhimbiria family ici na wendo ni amu aingi ao ni gwikora mekorire tauni-ini, aria angi makiurira kuo thutha wa kurituhirwo ni muturire micii-ini kwao. Kuna wenye tumepeleka mpaka Laikipia skills, wamepata zile skills. Tungeomba kama kuna wafadhili wema wanaweza kuwa wanatuitisha watoto wetu hapa ambao wako na skills, tutashukuru sana. Handu-ini ha Inooro TV de kaunti-ini ya Laikipia, jitagwo Githui wa Wairimu.